Kua kite ake ko te kura Māori o ngā tapua e tētahi o ngā kapa mātāmua o te whakataetai ki o rahi mo ngā kura tuarua ki roto o Waitangi i tēnei tau. Mēnā katoa i a rātau te whakataetai nei, koinei tō rātau toanga tuatoru. I kōrero a Harata Brown ki a rātau i te rānei. Ngunguru ana te taniwha i te haruru o ngā tapuai. He ua, engari ko te mea nui ko kitea, ko te maitai, he mea nui tēnā mo mātou, mo ngā kura katoa, ko ngā tikanga Māori. He ture hau ka utaina ki runga i te kēmu, pēnei te whakahua i ngā maunga o ngā kapa o ngā iwi, e whai piro motuhake tō kapa. Mai tō rātau tamarikitanga tairawa ki tō rātau rangatahitanga. Ko te kiorahi te tino kēmu a ngā ākonga o ngā tapuai nei. What's the name of your guys' manga? Taupapa. They've been playing since about year 5, year 6, so kiorahi is their number one sport. That's what they've grown up on, so we're fortunate for that. Rua toru marama, I muake, timata I te wiki tuatai o te kura, I tēnei tau, he mea roa. I whakaora mai anō tēnei kēmu Māori ki roto te tai tokerau. Hei tā ngā kaiwhakahaere e tika ana kia hoki mai te kēmu ki te kohanga o te kiorahi. Tēnei te tau te kau mātahi, ne? Nō reira te kau rua mano te kau, mā ka tū te whakataitai tuatai, toru nuhi o ngā kura nei, tēnei whakataitai toru te kau mā toru ngā kura o te motu nei, mai te waupānamu, mai te hiku nei. E rua ngā wā kua puta toa te kapa nei o ngā tapuai ko te angitu, tā rātau e whai nei I tēnei rā. Tino kēmu te kiorahi ki tā mātou kura, tā mātou whāinga I tēnei tau, te tūwhiti a te hopo, e mairangitia te angitu. Mea rawa ke puta toa whakaihuwaka ana ko ngā tapuai I te kēmu whiringa toa o te motu, ko rākau manga I tuarua mai. Harata Brown, Te Kariri.